njengoba silapha kwabheka bezayo silethele abahlobo bethu inkonzo sizobacelela abangezanga kahle ngesikhathi bese la emhlabeni sizobacela uNkulunkulu ukubana bakhumbule abangenise ezulwini lakhe iqiniso linye kuthiwa izulu liyasetshenzelwa kodwa kuyenzeka ke umuntu athi noma ekhona lapha athi wethu abe nezindlela eziningi zobumnyama ngoba wasidala wasibeka umhlaba ukusiza umhlaba ukuhlubeka umhlaba uthendezelwe uyalutha abanye bagcina sebentshontsha umhlaba ungenamsebenzi akho noyedwa osebenzayo sicela ngelinye ilanga uyise umhlaba kubantu uvuleka amathuba omsebenzi basebenze ngoba eqinisweni akekho umuntu othanda ukuya esihogweni kodwa kuyayekeka esihogweni kodwa akekho noyedwa othanda ukuya esihogweni ngisho